Hospital Siloam Group Indonesia lasimo na pasyente Timuruan no case sa governo Timor-Leste ba tribunal. Dadang ne Hospital Siloam Group Indonesia lasimo tam paciente ne transfere o Timor-Leste a halo tratamento e hospital ne o razão governo Timor-Leste se lo divide tarde no sedau 15 sirane tarzeto. Tuir informação ne BGMN acessa o divide ne Hospital Siloam Group mos case governo Timor-Leste ba tribunal. O problema ne direção nacional apoio serviço hospitalar hateten mas que sira lasimo ona paciente tamba divide ne mai be husi direção nacional apoio serviço hospitalar precisa halo reverificação client baresivo irak nebe hospital railiur submete tamba ia irregularidade. Nah, siramos lasimo, depois amos tem harlek buat tamu buat barang lalos nih. Nih belar dia kata gue, memang amos akar harlek buat hari dia kah? Ante verifica hari ini mau udah nih, musuh buat barang lalos nih. Nih hasil informasi. Nah, informasi. Mai be abis ini kata Timor muka halo be, potir lah dia. Kami kita harus akordu. Timor osna kira mak be, bau nih hasil grup sirti hati nih. Nih langsung be, kita harus akordu fui agora nih. Nih be, siramos tensianan sabe. Tem ser irresponsabilidade moral dia. Dadau ne processo reverificação baresivo hirakne remata ona hamutu katustolu resin no direção nacional apoio serviço hospitalar submete ona ba ministra saúde hodi em processo pagamento. Ba pasien verificação be hospital sira ne hotu ana. Foi ndak ne hosi suasilência hospital be ida dezembro niang ne mas ame verificação ne be amnia si departamento sira ni si kar kon programa ni hotu nebe kon verifica hotu na kan amal proseso ni ato baleten ni rap masane nebe agora nene verifica na ni agora hotu na ia balu maka si hasil coisa da completo as por exemplo balum kus fale be veteranos ni mai fale hane tamba ia buat balum hare depois pagamento mas depois o mai MCL ni tam fala mai hane o bosi ni mam halo be reverificação. Nebe dia buat palu mak be la tina dalam também mam halo reverificar. Dadau ne paciente Timuruan na ida makse halo hela quimioterapia e emergência Hospital Siloam Group Indonesia tamba paciente ne sofre moras cancro. Santina de Jesus, Tito Silva, GMN.